Karena masjid itu adalah tempatnya barakah. Magina on Roma barakah, dena sembara tu tautama masigi. Kemudian yang kedua, yaitu masigi si tembus langsungi nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka riwayat pura ubaca Pak Bu dalam salah satu kitab risalah, maka dah dena tak bangun sit di masigi risid dia onrong narekodena pura teti waidio na nabita ko tu. Apa iro nabita watun na sebelum mate menjelang kematiannya pura mapasame mato na podangi sahabat-sahabatna. Maka daya ko pole mate-mate ku baja sanga dia ambilkan air dari sumur Gars untuk memandikan saya. Jadi ya tu Nabi ta idio tanya we samsam idio wang tania. Biasa bitang katau mate we samsam na dio ngang. Sebenarnya Nabi itu dimandikan dengan air sumur Gars. Ya kong ka jamaah ko madarhilau umrah tapodangi pembimbita maka dawat digalau berziarah di sumur Gars. Ko tu Madinah, dia nama soli wajah 20 rial kayaknya itu. Lauki okoro malai wena. Beberapa bulan lalu itu direnovasi sehingga ditutup. Sekarang sudah terbuka kembali. Dena meti rubungin letu ya sewe. Ya memang toro wena dongi langsung nabita. Jadi air yang didoakan langsung Rasulullah. Ia naro wena nabita watuna idiowa. Denang kana lari nota naik kopura iboloran nabita. Lari menrek mi lagi. Setiap disiramkan air itu justru berputar naik ke atas. Ya natunang kabiasa patapun atau pandrita maka da patareka maka da larhilau ke gai waidio na nabita. Nasaba angkat tu tau dio nabita sahabat. Tapala ia sanayero. Aja no podangi tasapa bani. Itu niga tau dio nabita tapala ia sana. Insya Allah dia nabuta matata. Berakat itu. Dia tak kacamata kota apalah ia tu nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah, ia watuna mate Nabi tak dimandikan dengan air sumur Gars. Ia watuna bosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah. Air itu mengikuti air hujan. Nah kenro teti si teti wedio na Nabi tak. Maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masjid sinin na onro puren onro tappa wedio na nabita. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya. Namosi botolo aqua mitale. Tabawe rewa bukan hanya air samsam. Yero we bunge na pake nabita we na ipake yale na rekongka keluarga tali sulori pamasena pong Allah Taala. Tapasi campur wedio pacapuran nah. Itu barakan. Ya kong kanana madari gangguan tapi nungangi. Angka tau pandrita rampe maka iya ko iya tu air sumur Gars nino nana kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakan itu air sumur Gars itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Cuma kadangkala kita air samsam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakan itu air samsam nabita mato. Sabak watun na melo ipameraja nabita laipui arona. Napayala jantuna na ipatamo ko si di onrong yang di dalamnya ada air samsam. Maka dia tahu pandrita pasarya ko pasarya laibisaiwi atinna nabita. Bisaiwi jantun na nabita ko pasarya. Iya ko pahakiki de maka dade na mungkin ibisay atin na nabita. Nade na macarepa. Itu kira. Natin na nabita mapacing. Iya mitu ni bisay ko macarepa. Nade gaga dosa na nabita. Denang kanan na wala masalah nabita. Hatinya Nabi itu dijaga oleh Allah. Memang dari situ nurnya. Jadi maka dia tahu pandrita pahakiki nabali. Tania jantun na nabita bisay. Tania atin na nabita bisay.
melomi ipak baraka wa samsam jadi yalengi kesempatan gesai jantuna nabitta. Makanya air samsam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabitta. Air samsam itu ko inungi na soriki. Kenapa? Karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Etita nih gare. Hajar Aswad. Ya kan Hajar Aswad batu hitam. Yang awalnya itu kan batu putih. Batu pole suruga ma putih. Tapi nasabak marepa ina bau tawe nagesa, maka resonansi dosanya itu pindah sehingga jadi hitam. Ya itu niasang Hajar Aswad batu hitam. Padahal dia tuh biasa batu ma putih. Namoje baju putih kotoli nagesa tete ma boloto. Makiro imak kumatiro batu dosana tau mak bau itu sehingga dia menjadi hitam, makanya disebut Hajar Aswad. Tapi tapahang ya, maka ini gini tahu mak bau oko Hajar Aswad itu sandrawe-rawe papada narekona baui limanna puang Allah Ta'ala. Nasaba iya tu pasel limanna puang Allah Ta'ala kolino. Nyana tu ampai maka dia kolawi maka telo mak bau kuma matawapai. Tapi kene denang kana bawi nabi Hajar Aswad na degaga jamaah haji bawi itu betul itu. Pura ni daun na bau nabi ta. Jadi makanya to pandrite tanya Hajar Aswad yang mulia. Tapi gara-gara pura mina bau nabi ta sehingga batu itu dimuliakan. Nah, apa iya kene makamu Ibrahim na bau nabi ta? Ya tu na bau jamaah haji. Makiro. Jadi itu penjelasan para ulama berkaitan dengan Hajar Aswad. Termasuk kan konabita masuk oleh bolana kan ditutupi awan. Itu kan itu pendeta Buhaira itu. Maka dia nabita joka angka alum macuri supaya tak tutui. Dia nak kena cahaya mata sok. Maka dia itu pendeta hakiki. Sitongan na yaro nabita lai jagaiwi matan nasoy. Tanya nabita ijagai matan na mi asoy na jagai puang Allah Ta'ala. Apakah cahaya na matan nasoy langsung gesay si gesa watak kalian na nabita hancur i matan nasoy. Karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Ya seinurna nabita na ya nurna matan nasoy. Na ya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita. Maka matahari akan hancur. Yang itu nak kada tahu pandrite itutupi awan nabita supaya dia hancur mata naso. Itu jadi barakah natu nabita. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian ironna nabita kama kelaki di bala dadanya. Pasatu ya ruku ini ia na hakikat na jenne. Ia na hakikat na jenne. Apa ia tu jenne dia nak bisa. Dia tidak membersihkan. Wudu itu tidak membersihkan. Tapi wudu itu mensucikan. Tapahang ya? Jadi ia tu jenne dia nak bisa mapi pacing. Si salah ya. Makanya kau agama apa tu bahasa an-nadhafah, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya ko makadai an-nadhafa paci carepa. Ya na tu naitay mata. Ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki. Ya na tu jenne. Ya ko makadai at-taskiya ati. Ya ko makadai az-zaka waramparang harta. Talua apa pacinga? Pacing carepa, paci hakiki, pacing ati, pacing waramparang. Ya nadena pacing ita ya pa ena sampajang denu le madeceng. Namo pekko bate na solli na denu le husu. Ya nadena mapaci manangi ya namo makana Allahu akbar denu le tega galese mu ko pura. Iya ta pacing ya pa. Iya na tu ampai jenne pa bu narekota ko pura ki ma jenne na toleja taimanu atau gesaki taimanu dena batal jenne itu dena batal jenne demi na waddingi masampajang nasaba ani jisikan ni
Makanya kau pura ki mak jenne talik jatai manu tabi saibawan ni aro najisi aja na tak jenne peman na sabak de na batal jenne tak. Demi nawat dito masampaja na sabak najisi kan ni. Megabu tu tomato tariolo ko mangaji bi. Natako pura mak jenne na le jatai manu na salamu jenne peman de na to mak jenne. Iya ni rotai manu eme bisai apa de na wat dito masampaja kong kanaji siyo ko takalewe tapi de na batal jenne. Mutanajis mi asanna. Iya na tu ampai kong katau perlu ya. Biasa pacio anak-anak. Pacio ya anak lo masigi masampaja napa pampers biasa kan napa pampers. Iya ro pampers na kereko pure teme tu nanae maka anak itu mutanajis. De nawat dingi ges sakoto masampaja. Nasabaan ka najisina. Pada mo ikong kataw matoa. Toliteme ta cede-cede. Biasa ka makoro to. Caw ni kare na. Itu. Aga jero nasangi cawa-cawa ya atau aga. Biasa dena na nulet tahangi. Biasa ko rokoi atau suji madaring ka masuk. Iya ko dena na terkontrol makoro. Alaki apa? Iya ro kapase tapake tutui. Napaki masalara. Iya matu ko pura ki mak jenne na tako masuk itu dimaafkan. Nasabak memang tidak bisa terhalangi. Aja tak kadai masuk silo si ki mak jenne masuk side. Dimaafkan karena memang penyakitnya. Cuma kalau kimak berejama ajak tages seyerotek ke sida peta nasabak mutanajis kini makiro tabahan ya. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, jadi koni sunnah masalah itu betul kan lah ada sida pe moki tapi podai kada selesai kecedek itu makiro karena kita dalam keadaan mutanajis tapi dimaafkan nasabak lasatta memang. Tapi ya komelo ki mak jenne onaro tapacingi jolo. Lepas semua pakaian yang kena najis itu kemudian dibersihkan baru pakaikan kapas, baru dipakaikan celana ya. Setelah itu kok matangangi perokok nang kemas sucede itu dimaafkan. Nah, tapahan nih. Dito pagaga ko di iya mi mate kare kemudian iya naro nak makadaka pasang laipue arona nabita pasang iya makada iya kotomelo mas sampajang pacing mana ngije pacing watakale naji pole di sini na najisi paci hakiki nasabak jenne itu ampai ko tomak jenne tanya je ti ya macarepai ibisai ya pak kene ya ro macarepai magi tanya ro nolai tai si bawa nolai te me bisai ko tomak jenne 5 emi nasabak hakikinna jagai bi ya 5 he ya mega dosana terutama pak jallo itu 5 HP. Iya maya dosa na tuli loban relokana layase ya magala maser iya kemudian ya koto makalimomo katimu lillah kemudian koto mak julu mata kan mata kemudian ya ko isapu ule pikirannya ya ko do cile ka parengkalinga ya ko ajewe joka-joka ya narui pacing. Ya natunang ka biasa patareka makada jenne taluka biasa tangkalinga di nasa sangnya te jenne taluka iya ko tomak bisa 5 tomak bismillah jolo napa tomak bisa 5 pure ko mak bisa 5 kiro tapayat to kameman ni ati tapacingi pol 5 ku pol resinina dosa-dosa watungkai si bawa de watungkai dicuci yang kedua kalinya puang talingi cahaya baraka ia 5 kue. Dicuci yang ketiga kalinya tamudahkan ia 5 ku untuk senantiasa mapigau anu madecing. Ia nariasang jenne ilisari pak dong. Namo batal jenne tak dekto na batal baraka. Ia nariasa jenne taluka
Apa iya ko ya mitu mak bisa lima maka limo mo ede to ka beda na ko dioki. Nah satu panderita. Jadi yo poko maka limo mo ki ta jagai biya lillaku aja na berek kada masalah. Tapacingi pole di sini na dosa-dosa engkai pole lillaku. Tapancaja lillaku lila si mata engkai masikiri la koridi puang. Makiro iya ko to mak julu mata na ta jagai wi pakitaku puang. Tapancaji wi bercahaya. Talaga dosa-dosa pole di mataku. Iya lo. Ya narupa doang nge ya seteluka iya ron nak mak julu mate wad disabatal. Nah, apa ia nang katau biasa kaya itanai pak bu maka dapet ko cara na to husu ko sampajang estas. Magi aja ko to pura na soli na pamanang imuba. Angkai sandala ko korong kay gunci na pamanang nang kami matose ta bu iya miro zaman na. Pura pikata beret tenang ka. Iya, ang kami matose tangi metom itu tugas na. Apa pada lihat tu ibayati balisi na talak ni matong ko tanah. Iya nang katau pura kawing ang kanau tu suloko tu. Ni kasan na. Dasin si bawa dasima. Iya na pura bot kita. Jin yang menjaga laki-laki namanya dasin. Jin yang menjaga perempuan namanya dasima. Ijanci memato. Ia komule pasarangi tu tau siya lebih nengange lau pasangi mahkota ulummu. Iya na tu dia na paja na papangewa. Iya na tu ampai mandari tahu yang macanti ini ta balai bolana na bainena. Iya na tu. Iya na tu setat tu. Iya. Makanya dalam agama disuruh menundukkan pandangan. Iya. Aja nak kada ya ku yita mo pipa mula baraka mo pak kedua pindah padosa denak ko tundukkan pandangan ko meko salama ika makiro tapi je mako ko amareji apa de sini ta ya lolangi ko si HP be ika makiro iya na iya HP be se talopo je tapi ini minonro itu ya kota pakai untuk komadeceng ya kota pakai komajai cecawali ya tuh HP wad di makasola wad di toma pedeceng ya kota pakai mangkali ngacara makanya tapi ya kota pakai tipu itu masalah ya makiro jadi di minonro mereka tahu maka dapat balik HP maka dia dapat balik tahu maka tanemi HP pak balik iya ko HP aja kita pau ya to na pau dan ne makutiha ini minonro ye. Kemudian pasangon na apa to ia to na tu ampai makadana bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Ya sakarang yo ko na bitta taude na sewa dan naliwang italung ngaso. Iya, jadi ako meki si sala dua ngaso na. Aja naliwang italung ngaso. Nak dampang mo pagamay ko syeso do ngaso tapi makena bita aja naliwang kita lungaso nasaba makade la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa lebih dari 3 iya ko syeso makana de pa ule mak dampang ustaz nai wani manaje wa pangewang na tarima mo pagamay ya ko makade isang adiwani angatani nasaba iya naliwang italung ngaso itu nasakarang ni agama sakarang ni nabita jadi ako to si sala dua ngaso na iya na marepa upodangi itu di jamaah umrah komekilaw umrah aja jolo na yaro turus koporta imun ripi lauki jo sapa iya rotetewe si sala lauki siya dampengang nasaba na moloki Makkah na rekosi sala kita melo syarei nabita na kada nabita tanya anggota aku iko nang katau mewasi sala na puro ko podak maka la yahillu lil muslimin an yahjurahu pa salasa layalin ya naliwang italunga si sala ko deu tarima ko jolo rewa ko jolo ko romilo adam panapa wading itarima magan 32 juta di ibawa na padeni tarima magini kira-kira iya pai ko jamaah umrah aja jolo tendek lo ki jo sampai rotewa si sala ro telo ada sia dampak-dampak iya na tu ampai maka de komelo ijo kata saling bersilaturahmi
Aja na yo rurusu aga mo suramatu aga mo cangkiri pernyaga aja na rurusu maka may kay balo ko Jakarta. Aja meki mali ako may aja na tahu rusu yero imon ripi. Nasawa kapang apalagi ko tolono ko ro macan ni matawa labbaik Allahumma labbaik nakana po Allah taala la labbaik kalak dega gamuli ko lokkoy. Magani. Ini penting saya wasiatkan. Iya. Tapacing mana ngijolo iro de pigaan re haram ni maka de nabi man akalal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania nigi tau man re andre harap 40 sona 40 wanina de ni tarima pak dongan Muhammad Rasulullah. Iya. Namanya tiasa ngandre harap pak tomak balu na tomak bal le haratu ya tu. Iya. Mak balu waju ki kada siapa juta 150. Nasawat di gasiratu nasai de nadapi modala na de pagaw saro padahal kana ro nasaro sisa na melo made te nasa ye tala ni pale mula balu. Iya na yasa pole ballewe iya ko iya na ro na di ero tala ni napatalyang ngandre manasasi jammu iya maka de nabita kasi lesi hadesa na ro nigi tau mali pakeang 10 dirham na liangi asera dirham di halala si di dirham di haram tako na pake mas sampajang aga na sanabita deni tarima sampajanna dena kada nabita dena sah makarami deni tarima apa ya tu sampajange telu nomor sidi ipigau nomor 2 asah nomor telu itarima. Jadi ipigawi deto sia tu kai tarima sampajana ko de na jamay. Jadi ipigau asa itarima. Angka sampajang ngesa tapi de ni tarima. Yana tunasa nabi ta maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya. Denenre ko langi. Itu bahayana. Jadi itu sampajange pak dia nama gampang. Iya ko asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makade asa rokong 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresalam. 5 mi baca wajib. Ko sampajange. Jadi aku mas sampajange yaitu wajib 5 mi bacana wajib 5. Kega Allahu Akbar takbiratul ihram. Fatihah disebut Fatihah di Alhamdu. Alhamdulillah. Kemudian syahada si bawa salawat uku tahiyat. Tahiyat pacapurangnya. Beresallallahu atau iya milimai wajib uku sampajangnya ku baca. Tatto mangoloko Ka'bah tania baca. Roko tania baca. Toko pole roko tania baca. Suju pangkau kemana mi rogaraka mani. Jadi ya tu wajib ku baca 5 mi. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 ta suruh di masa pajang. Kecuali deh pana pala iya 5 ta suruh di mate bawang. itu iya ko iya rodena pala ya Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresallang. Makundru to ngang. Iya. Makanya ko to mas sampajang na dena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar. Purayro ka doib tita. Ya ko deta pala ya jud ta baca. Sunnah mi itu. Sunnah. Ya ko deta baca de mi ta lolongan ngapalanna. Iya. Ke doib tita sia kata pala. Sia kata pala doib tita bu. Jadi na 10 tu pa doib tita. 10 pa. Napa ciri apa lah? Engkau pas 10 telu deh. Kira-kira aku deh na ciri apa lah? Nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu 1. Oh. Maka memang enggak nule 2 napa lah? Yang kedua, inni wajjatu wajhiya lilladzi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id baini ya, memang. Makia.
Iya tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila dena puluk ko meraja. Dena puluk ko. Matangami masampaja nabi tenang katau terlambat tama. Jadi pura ni kata derek nabi tapi dia pernah baca Fatihah. Nata langsung nyero Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Napa mamako? Na denang ka di Pak Guru kada baca yero. Yero sahabat mamako tu makan aja nak kata lelak bacaan ya tu terlambat ya tu iya pure mak beresalan nabita agana sa nabita pas pure mak beresalan dena sikiri makai manil qail niga yero nak pawiro mamako yolo pa namoli na alinga ngato nasa magi je nang kau nak kapau-pau ni nak di Pak Guru makoron tapau-pau bawang makan nabita manil qail. Siapa yang mengatakan itu tadi? Enakan liman nakada saya ya Rasulullah. Agak nasa nabita. Sahabatku. Ia tu nak mu baca nasabari lawitai malaika no boleh lagi. Make daca tak ia tu nak mu baca napa nak kiri pe marewa lori pong Allah Taala nailau doang ko supaya itari may sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja toliro na Pak Bukar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila na pernah baca ini wajahtu ya baca ngi wallahumma ba'id baini. Makanya iya ro takut terlambat kibu iya naru tak baca napa mak baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa tak curi ni mang? Cidi doa kita itu. Cuma ini pasti sambung itu. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Ini wajatu. Makanya itu ini wajatu ke koyae. Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Eka makiro. Itu kuncinya. Jadi pisamuya sange ibtitah. Ya sangi ibtita pak buka. Ya kongka gaga melo ita may ibuka ijolo. Apa dia itu tama. Makanya doa ibtita itu adalah doa pembuka. Aja to sinadeta bacai. Aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu pas sampai kunru ya tu. Asaka sunnah itu. Tapi ia kota palai rogi ki kodeta bacai. Nasawa iya tu nas sikit dangi malaikat na catat. Jadi makan jalan ada tu bacaan ya nero tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka dalalu iman tasapi. Iya kocit di misura muapala. Degaga sura muapala selain na Fatihah. Fatihah bawan na baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah namu ala pangupu. Jadi baca ni alhamdulillah kedua. Iya lo pangupu ni kau deka mu apa lah lenge. Onro lo mona ya sengi sampajang. Pak iya tu surah imunrina sampajang. Imunrina Fatihah ka sunnah mitanya wajib. Tapi angkat tapi nah. Si di hurupu tabaca lalan na korangnya. Koto mas sampajang. 150 apalan. 150. Ciri huruf. Maknani bawang alif lam mim. Siaga nih. Alif lam mim telu huruf. Berarti telur ratu apadatu 50 apalannya tu napai alif lam mim baca. Maknaki jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf. 10 serah huruf nakali 150. Jadi yana tu ampai maka dia komeki mega palat takoto mas sampajang palamperi bacaan. Tabace arua pulona ayat na perokok hais. Mega. Maka ibu. Deni apa lah? Magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Na 100 na tu 50 ayat Katalu ya inatai nato tabacanya ke 50 nasaba wadi tu yula si de surah dalam salat wadi yula gangka ke 10 sidi wadi yula gangka ke 7 boleh
Kulu Allahu na kutu tagan rusu maka da kulu Allahu mi wapala. Iya to nero. Tagan rusu. Iya, tabaca kata lupulo na pakiroko na makan na tuiga. Iya. Ya aja tame malah saulu. Aja mau taladai makan di mata tesi dapet itu kulu Allahu berasa di tagan rusu itu. Gitu. Tapi iya tuh kata mas sampajang, mas tingkah lapalang, dena wadi dena lapalang. Makanya itu namanya rukun kauli. Rokong berarti wajib kauli nalapakan lillah. Allahu Akbar. Pakai itu inti makoro aja akbar. Allahu Akbar. Di makanya itu pandita papikir Imam Tasyafi toga, Imam Malik toga, Abu Hanifah toga, Ahmad bin Hanbal toga. Makanya sinin na tau mas sampajange, na dena kedo timunna, dena sesampajanna. Nah iya makanya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dega, ukko milalang ngatinna. Dena cocok. Jadi nalapaka palillah, jadi mas sausau. Alhamdulillah. Pakai di timutta, ina tu nakada nalapaka ngililla na sabak lapalang, natatonga ngilan roali na sabak pangkaukang, natattu iati na sabak peringerang. Iya rotaluero, napaya sesampaja. Apa iya ko baca mi bawa tu da mi bawa Allah perkabirahullah. Dena sampajang masik kiri mi sanna. Ya to si ko tu da mi bawa na pemeringerak de gaga baca, tapakkoro mi sanna. Ya to si koroko suju dek toga baca dek peringeran garak badan dia senang. Itu ini mani agame tajama. Iya ko sampajat telu lepak lila peringeran gerakan. Iya na tunang kata ya sampajaku nasa cica cuku cica cengan ajaji tanya sampajang itu tapakkoro mia senang. Tapi makadai nabi tak tahu tapakkoro si jammi tapakkoro masarolat bi inanya mas sempaja sunnah sisa burakan. Tanya sikir ko sikiri kak nalepaka lillah. Iya rode tuda mi meringerangera lauri pung Allah taala ningerangera manang eta salana nanawana waiwi kekurangan na agana komena sabari na takok masara nyawana macabe lauri pung ieu tiasa tapakkoro. Jadi aku enggak tahu tama masige pak nasapa aliri. Na sanre-sanre maka paja-paja makona nawa-nawai dosana aja tak kadang kasiatu matindro de wadi jaji ya se ya palanna na idi sabaya ko to masampaja den rule kala apa si jammi tu da makoro si saburakan ne jama de panule kala palanna unrotan rena apalanna itu tau si sumpungnya atinna si bapong Allah taala. Iya aja tak kadang kasiatu latindro. Ang kasiatu pasapa aliri. Aja kamma tau si cawe kan natinna hudurul kalbi macawe atinna lori pongek sehingga dibukakan rahasia-rahasia. Iya tu mega nak gurito matot tariolo. Pangolongan na toati at pijepung. Iya tu napake. Makanya biasa komema pamula tu biasa nagatan na pasana. Dia na tahangnya rumah kada supaya dia na tak ganggu na pangoloy atinna ya ko sibat tu nasat di napay na pamulay ya na riasa makadatan ya mapamula po ng Allah Taala iya na sabak de gaga paringeralya ni ngerak rilene pun na masjid dibi atay na po ng pamulay aja na natawi ta suruh ini na tapakuban niro bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ala sayidina Muhammad tilaw ni baraka na ya tapangol pakanjak yang ngolot terampan na nyawana napa itu mangolo na ri po Allah Taala nampe pamulay maka gampang aja na nasanre ta suruh iya ro sanre makalete tahu acca magina sa tahu acca apa tahu bodoh lo makutana itu maka tu tahu bodoh mi tu lo makutan sampai maka tahu acah. Jadi ini nah apalagi kau mas sampai sunat don raka na deje tasakame maka pada jokai pada dale pada di nako aja na tu mabela angka tahu pak si jokang si gandeng si di motor nak kaduai lau mameng pada papakinan remena pada tomena toto si gande topa si sana nak dem para ci dito lima gatta ci dito litaka janna de na pada
Tina pada dale aja. Tak kada ya nanti ampai upoda tahu maka dade pada sapa ko jama-jamang aja nasi matai si dia jama-jamang pada sapa ki maka do mak balu-balu bepa ka iya na malomo-lomo dale ku yana tu tapan nanunga namo mak balu baju aju teh mak balu aga aja na tarubai maka apa ga tau ni teh mak balu apa mak balu apa mana cik di kampung mak balu apang aja pada lele tak dale tak dia pada manang pak bu dia pada ia tu nak kena tahu pandai teh agi mu pamulai mu madeceng aja lalu musalaiwi angka ya jamaah aku pak upoda ia na tu tapan nanungang awalna kan ke zaman na pada di maka mak balu bepe na madeceng sisa na madeceng mak balu motor na papisai mak balu bepe bangkero mati itu na sama magai wa itu na dale na polok kiro ia tatutu wa itu na sabaraki mati itu capak nah kenri melolo na dia mati ayo poko tabuka mataru ya tabuka mati ya pada kong kaba ilisari to panoni bae lai cabut ni dinamoe maka da pannoto ni mati ya tu maku itu ya na tu nakara to pandrite agi pun pamulai mu madecek ya tu mu pandanungang na sabak okku meti tu na taro wa itu dale pu ngala taala. Iya, angka itu tuh mako tuh pak mak balu lada minen rek maka pak na balu tu tanana. Sini nak tapakan puang Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir. Makanya sitongan nak kaya romeraja eka manasa sampajang. Ya kaya babu kunci na ya roh. Tahu sahakangi sampajangnya jalalo tasalaibi. Ya ro bawang. Ya kong katau makada ro tumbalalin ro mendika mulolong aku dimisangin sana sampajang tapudangi makada tanya gapi palolong akong kana balang. Iya. Pak maka teh katau mah bicara mako tu nasa ko dimisangin sana sampajang makada ro bami tumbalalin ro maka di guru takalisiden tanya gapi palolong akong kana balang. Iya. Iya. Do, tajamai. Iya kuya na naisa puang Allah Ta'ala maka da siko metomi kemampuan na takku nisam. Naisa maka da cundeki mako ami tapan. Tega aja na tani. Yang pati tajamay. Apa angkat tu ya ko de na jamay tay pa ya manasah. Biasa upaw. Maka de kong ka kepala desa de nakibua lapora manasa langsung ko itikang. Yo pokong ka lapora mo pe nang ka masalah angka mo iparesah. Yo poko de gaga makumati sampajang. Iya na pura mo ijama angka ya pangolongan. O kopi matu surimon rini podan nabita maka nama kuami tu kasih pakulian na atamu po. Ale na pamalingi syafaat. Yo poko de ni jama maka na malaikat batami masaya dia kan napigau. Kan makiro. Yo poko ya tajamai. Ro bakuncin na. Namo maga repata maka to jete gatau maka mana sampaja na sa gaje to marepalo dara itu marepalo pasai marepalo galungi. Agame matapigau koloki galungi. Aga tasapa maka dadale ya kalau ki pasai kata sapa dan sadale to ya kalau ki madara kata sapa na sadale salah salangi je tu kapa manang kasibu ko murusu idale enapo malupai malekoi dale namun nami gare mastinna patuji jolo malekoi dale napa kalau masapa aja na dale musapa napa malupai malekoi dale napa ngatoro dale ka po ngala taala ale na malengi dale atanna. Masa ya rodale lo musapa na pemalupe malekoi dale. Urus jolo malekoi dale na kalau sapa supaya malome muruntu. Iyo pukolo bawa mi jo kadena sampaja si ganrusu. Ya nanti asa palalu dale. Maka palalu dale pak. Si salah si bapa sapa dale. Pada miko palalu manu si bapa sapa manu si salah. Iya ko pas sapa manu batai minolah. Ya nadena runtu irewa ih. Iyo poko palalu manu de ke ginolah. Patusan dalak na nasalai. Lari letu kono pokoknya. Tapi poso madari dua minatikan apa aja. Ya riasa palalu manu, ya ko pasapa manu makanya jokana. Itu mega tu palalu dale pak. Bani teh de na papisawi. Si ganrusu moi patas si biasa makoa. Galatu tate 10 si di deje ka lampu na motoro na si pangereng-ereng. Tapi ditato ni gare de kan nasororang. Ya namelo na menre takanchi ni motorona. Laung kosoki na lamana sarona. Iya de na baraka. Iya coba gare.
Ini penting saya sampaikan ini. Ya tiasanya dalek mabaraka dalek ya pun na itongang. Iya. Karena masih kita alhamdulillah tapi syukur kimite masyarakat. Saya waktunya datang ke sini belum dipelapon. Iya, napai biasa ya jama lantai. Alhamdulillah luar biasa. Tajagai masih kita tarosi. Aja nila pasal lobang. Sabaya tu kupa masuk ke masjid. Ada pengen napong Allah Taala di sini. Ini ibu-ibu loki mabere jama. Sempajang pangkatutus tas mateng imakun relo masigi. Iya kah? Nah saya tu makun relo ko nakamara nama sempajang. Ang kami matohan desa na. Makanya bita wanita itu lebih abdal kalau di rumahnya sholat. Kalau di rumahnya lebih abdal di dalam biliknya. Pilal kamarakna. Tapi angka sambungan nah desa. Ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Tapi ya rotai matnya ni makun relo masigi de na baca capak na hadesa gang kabama ni ro na bahas maka na makun relo lebih makanja koki bolana yang kedua koki bolana lebih makanja koki kamarana gang kamaniero padahal engkau pasambungan lah ketika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang. Itu yang pai biasa makun relo de na lo masigi pak cidi mi masigi de gaga lampu na makai ke penjahat Yahudi mereka arwanewe lagi terancam nyawanya kalau pergi sholat karena memang situasi tidak aman. Makanya wanita kalau sholat makanya koki bolana nasaba amangi bahkan lebih makanya koki kamarana pak dia gemitai makiro. Iya ko makoko apa bue ni game culiki. Dia nagaga. Natelo masige mak berejama tapi lomi pasair Allah. Lomi mak jogging. Telinga kini nampak dia nalo masigi tapi dia to gaga ko dia to gaga ko mimero kampo ku make ke pak jogging iya perlu sampaikan ya loki rosi masigi magi makun raye nakadana bita sapna makun raye tu lebih masaro lebih kui monri. Yang paling abdal sapnya wanita itu yang paling belakang. Makanya tu makun rei ko masambu sapil la yolomi dia nara sambu lomonri. Ia to siaroanewe yang paling abdal itu pertama imonri na imangi pitu tahu. Setelah itu ashabul yamin sebelah kanan. Jadi itu sak pertama oko telu kalompo imonri na imangi pitu tahu itu yang istimewa. Tapi aja to si tamarani la yolo ko dia namanya bacata. Salah kami imang itu ditakdami tanya makanya tuh biasa tahu mangkanja bacano ko tahu mapahange tako batali jenne na imange alena maju tolay ya ko tahu dena palo no kurulese ni bacari mang itu lima kerami tanya itu kemudian yang berikutnya sabul yamin sebelah kanan tapi dia nawat dia ala standar dia rumah kedalau kana manengi de iya mi ko masih jaki angka ya rejo tali seri aja nata kadai majani ya sebelah kiri de pertama lagi dihitung apa ya komelo ya lah dasar maka da kana manang tisi sagimang lo kurusunna non rikana mana tahu tuh jadi itu padilah. Sab pertama, sab kedua untuk laki-laki. Ewat di masambu tengah, wadi to masambu samping. Ya makiro kak dia nanti masalah. Katona pangewang itu. Tapi dia itu na termasuk berjamaah. Na reko angka makmum si jadi dinami monri. Nggak boleh. Jadi yang angka tahu masambu na jadi dinna degana simang itu tidak dihukumi berjamaah. Mas sampaja jadi dimio ko tangana tahu egay. Tapani. Jadi yana tu ampai ko toy monri nak gilingi maka lagi dia nak agak tahu si bawang jadi dikumani tapatada ngilimat ta oko salengkana ta yolota supaya soro inang kata si bawang atau sapa imal masagenai napa tapala yolo aja tak yolo cidi nabukarangi onro napa to tamokor iya maka itu aturan lah pada itu komeki misang ite maka masam paja perlu iya masam paja sunnah gi biasakan kata ko masigi masam paja
Ia curi maka dah masa paja loro. Iya masa paja sunat atau aga. Tapatadang ngilimat tak. Angka to maka dah denawat di patadang. Denawat di ngigis atau masa pajang. Iko dito masa paja to. Sehingga ada yang biasa pakai isyarat. Masememi. Itu isyaratnya bahu. Ia komat nakai bahu atau namenre. Berarti masa paja perlui. Ia ko bahu abiona. Berarti masa paja sunat. Ko pure tagesan takut menre berarti masam paja perlu ye. Tapi ya ko tagesan na din nakedo. To lima makko mi makko maka na dito aga na pahang. Itu aja taganggui. Ya ko pure tagesan na din nakedo. Amakko ki jolo tapakan jaki rampan na nyawata. Napa tapaki atita. Ya ko yakin maka masam paja perlu acoki. Ia ko yakin makan masam paja sunnah aja tacio. Mako amiro. Ia ko takko macoki na masam paja sunnah mi denan ciji masalah. Tapat taru ni sampajata lolongan i pasidekah. Apa itu sampajangnya talua adaan, qadaan, iyadatan. Tuh, adaan wattunnah, qadaan tanya wattunnah, iyadatan mengulang. Lalu rupa ya kumakara ke usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman berarti wattunnah loro ita sempajang. Tapi ya kosara ina depa ta sempajang loro. Jadi meki mas sempajang loro tapi asara ni aja tak kada adaan akadaki qadaan. Jadi usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Isanina pakime masa paja mangaribi akadaki qadaan aja tak kada adaan. Ia ko adaan pada waktunya, ia ko qadaan tanya wattunnah. Maka dia bisa mak basara ustaz aya bicara gibani wakate masa paja mangaribi telun raka ko meni seujami pun Allahu akbar. Maka ni gampang. Ya ko dia mau patapu ya rumah kunrutongan ni. Iya. Kemudian yang ketiga adaan, qadaan, yang ketiga iyadatan. Ya sangi iyadatan mengulang. Puraki mas sampajaloro cadi di natako tapa angka tau mak bereja mak sampajaloro na selesai ni nak mas sampaja wad dingi macio okor mas sampajang lai ulangi sampajata ya riasang iyadatan. Apa megai apalana ko mak bereja mak daripada mas sampaja cadi di eloki macio pemang itu boleh. Namanya iyadatan. Atau puraki mas sampajang tacukuki yang pututa Allah dia marica ona waktu kumak jenne marako eloki pe mamak jenne na patau lagi pe masampajata yana tu dipake iyadatan. Itu tapahan ibu. Iya itu yang cuma makun raya upasangi si jana maceramai maki upasangi di makun raya iya tu bahaya lada makun raya kona dapi wattunna halangan barakna tamani loroi tate 12 liwat 5 menit mon roma sesak atau mon rima bisa peneh atau manasi na de na saleja majamana tapasi tangana si di tapahalangan na de pana sampaja loro na nadapi loroi ona sebelum haid tapi pas tengah satu dia haid maka setelah berhenti haid mesti taqada salat tayr tolai bir. Nah sabak tadapi sampajangnya na deta jamai. Nah sabak macapa ki. Jadi saya komatu pajaki halangan langsung tatolai sampaja loro ta'ir qadaan. Nah sabak tadapi tapi depa tajamai ta halangan. Tapahan ibu? Iya. Pada itu misalnya paja nih halangan loro. Nah tunda-tunda dia na dio. Asara manina dio mesti juga diqada itu. Iya. Tapi dia pada pura dio tuh makanya mandi dulu mandi wajib baru kita sholat. Tapi ko paje macarepa koloro tapi tolimon rima matu-matu dia na dio asara manina pura dio mesti diganti nian dulu. Itu bahaya nama kunre. Makanya ko paje langsung. Ini hati-hati bu ya. Bu. Napahan ibu-ibu itu. Iya. Apa angkat tuh pada itu makun raya. Ajak ta berhubungan si bapak sangat tak namo pa aja ki halangan na rekode patapura dio pacing.
Aja tak ada pasi jama pi. Itu ya. Iya. Sebab makanya hatta yathurna, hingga dia suci. Engkau tahu tuh bahayanya bu. Ku berhubungan kita setelah berhenti haid, tapi jarang bisa itu. Istilahnya jarang bisa sampai punya keturunan dari situ karena belum masa subur. Itu tapi ketika ada anak dari situ belum mandi wajib, itu yang kena nanti penyakit kulit. Katu biasa repak-repak alilena. Itu dari situ. Itu bahayanya. Jadi mega tuh larangan-larangan bu. Denawat di berhubungan teko cakarudu karena itu pengaruh. Ya na cakarudu makun raya na tako berhubungan na tako monrodara yaitu, maka itu anak nama tu mata nggak mau bicara. Mata nggak. Angkat tu anak-anak bu. 5 tahun ni anak ni tahu tu 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu. Ya nang anak 5 tahun ni atau 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu. Iya. Iya. Dito kagak kowe. Ako tiha. Biasa ya ni suruh kak kada ustaz. May de pa naman bicara ustaz tadodongi. Tikui lalanro cakarudu ya tu. Pajai namo kompresor iwarugang dito nak bicara. Lalu Pak Berumi. Iya. Ini kadang-kala si jajang ngameti ya tu. Iya, itu penting saya wasiatkan. Makanya hati-hati, Bu. Makanya jeneki sebelum berhubungan. Iya. Pada dia tu makun raya kau pubai pas sorongan, mak bali-bali tu wijaya Pak. Ciamat turu. Biasa tu kau makat bila kain nasan. Ketu lampu dia pada mati. Lacak jo tengah, lacak jendela. Ani nasa tu ni. Kakak ngajo lakak ku. Maya pas soron nah. Ya kau kana tu dia namanya maturu. Ya kau kai podangi mega bicaran. Itu sebenarnya kuncinya. Ya dia tu ampai polokku itu di sitongan na malada pengaruhna tu bija-bija. Itu tidak mudah. Iya. Dan ini penting saya. Tapi maka dari laba ni ustaz. Akibu asiki. Iyo pokoknya ni jaji tapak bayi ni bapak nak. Iya, iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah setengah 12 Bu, karena duhur dekat. Kemudian saya minta tadi ada sambutan dari Pak Des atau Ibu Sekcam. Kenapa? Karena ini kesempatan masyarakat kita bertemu dengan pejabat. Upasengi. Saya sebenarnya Pak Bu ini meminta ke Ketua MWC dari kemarin. Dan mereka upalabangangi. Maka kegiatan ini saya mengatakan ini adalah safari Isra Mi'raj. Jadi saya mengatakan jangan siapkan amplop untuk penceramah. Saya itu karena kami sebenarnya penggalangan dana Bu untuk pembangunan Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau bangun lembaga yang untuk mengkader ulama. Dan itu baru tiang naik, makanya saya bilang harus ada penggalangan dana. Jadi saya tadi kasih Ustaz Muhammad Tang itu ada kupon. Ada kupon wakaf itu selama 23 bulan. Engkau kong kaki melo ma wakaf pak, engkau koro 20 sabu, 30 sabu 1 bulan. Iya, jadi 20.000 kah atau 30.000 ada di situ pilihannya. 20.000, 30, 50, 70 dan 100. Itu setiap bulan selama 23 bulan. Karena itu pembangunan Istana Tahfizul Quran. Di sana nanti pengkaderan ulama kita rencanakan. Tapi itu swadaya. Jadi bukan dana pemerintah. Kita memang swadaya. Itu patung-patungan. Jadi siapa tahu ada yang mau berpartisipasi. Engkau ke Ustaz Muhammad. Nanti dibikinkan grup itu yang masuk di situ. Jadi saya minta di masyarakat kita kalau ada yang mau berpartisipasi untuk berwakaf amal jariah, ya semoga bisa kita. Di 2 tidak masalah. Iya. Karena di situ ada nomor HP-nya juga, nomor rekeningnya juga ada. Jadi nanti Ustaz Muhammad Tang yang membagikan dengan Ketua MWC. Jadi itu yang saya minta. Memang makanya saya bilang saya harus turun ke masyarakat untuk silaturahmi kemudian meminta. Siapa tahu ada yang mau mewakafkan. Nah sebayar tanah wakaf. Tanah wakaf pakat tahu dari toko Sahid pangkajiannya itu. Kemudian kita bangun di situ untuk selain penghafal nanti di situ juga ada pengkajian ulama, pengkajian untuk ulama Kiai Muda.
Itu kita rencanakan. Bahkan perguruan tinggi Pak Desa, insya Allah kami sudah digodok itu untuk persiapan di sana sekolah tinggi sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua panitia sudah memberi waktu bersilaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.